Oh, what a start here. I would say Hamiora Katu, lane 2. Whaaki, nānei, te kite nā rerekētanga o nā tangata, te tipu hoki, te kite i te tere moku, te kite oku, te tere o moku, nā tangata o I used to reihi au, and nānei ka just pāhi au ia rātou me te noho ki mua. We'll just keep an eye on our progression, see how that goes. Very proud of the boys, especially our 2 younger ones here, because they had to step up into the 19s division for 6-man, and our 19 boys here, I'm very proud how all of them are going. I haven't come here to make up the numbers, but yeah, I'll put my best foot forward. This is how close it gets in these finals. Ara, tuatei Lachlan te o tuarua. Hamiora Katu tuatoru o te ara tua whā ko Titan Nin Hongara.